Umabalan Thubru, way na kitry trok mentah kesengi ha kejingikaran syakilat pathai kubor hami mintudu bypass West Giant Hills, ukwa ban pensha ya kejingkano jang President ke Giant Hills Truck Owners Association JHTOA umabyang shwa shala kabalong persha yu. Nakaliang umabalan Thubru ulayat ho ha ka arpinyo terik ukala lingkot utay President ulakhat penlong ya kejingalang da kabathong tang sangot kinong keran ha kate kesengi. Henry kum utray trok umabalan ulapan jubab ha kejingalang Henry ulasha weng bat shemla ailat satya ya uban keran da kabakhen ba long member jang ka association bat kumta kalami kejinganya kabajur. Shu ula pensyai kumno shem lakhen member haba man kesni ki kali jonga ki mi banlet kit ya ki ma da ka slip jonga association Henry kumno pat uklam itho yanga ong balan ukwa ru ban pensyai halor ke jingkano aba balan ula thaubun ki association da ka ba pensyai ya ka ni ka nongrim jong u ka long ban yeng na ka benta ka bha ka miat jong ki trai trok bandawa ben kiw ya ka bai ka li na ki kharkhana da ka bai snok ti lang bat ka MCTODA Ulapen sngau hadin baladap seng ya ka joint action committee ka bakin thop lang ya ki seng bapher jang ki trok ban yakhi ya ka hok na ki karkhana la thung chairman ya byang shwa shala patang ka tu ka nisngi ula shat kala da ka ba weng no ya ka ni ka kam chairman Henry da ka jinge tre lang bat ka MCTODA ni la tre shitam bandawa ban kiu bai kali na ki karkhana ula ong Henry ka pasngo si pat kalong ha ka por badang yakhi utay President ula pensngo pa ban bagane ka jing yakhi jongki kala pindu nong ban yu kumta umabalan ula pendam jor halor kanu kanong rem ba udu nong lada day agent jongki company kumno unut ban pau ka jing du nong bat kane ka pau ba uday shisha u agent ki karkhana Haga bayadei bat ke report jing kenjing dia jang ke seng na ka liang utay President ma byang shwa shala haga arpinyo terik ula pensngau la kumno hadu sau pauteli ki kali haga shisngi ki bayo rung sha ki kharkhana banket mar bat ka baislep kalong shispa san pauting ka we la da khen haga shisnam kalong khat sau hajar rius pa tali bat ka pisa ka poi arpho we lak khandai pho hajar tingka haba khen ha po laisnam ke jing tre kam jong kum President kapisa kan poi hin refusan lak hin yo pho hajar tingka kat ba ka jingpilut pensep kumbalaya thu do President ka bai nong tre na ka benta arngut ha ka dor khatsan hajar uwe ha ba khen ha ki laisnam ka long shipho lak prapho hajar tingka kapisa ba the chaka khan ru lak tingka na lor ki we de bat kapisa badang sa na ka collection ka long arpho pra lak khandai pho hajar tingka na kalyang balan ukwa banyo jingsha shu ya kane halor ka jingkano jang u ya ka kam President balan thubru ha ki pormin shwa ba shim latre kam lakhat sansnem balan upen sha ya kane ha ka por ba ulong President byang shwa udang long tang ukhana bat ki pat ba ki yoi ya ki kam ba bha jang u ha ka lang sa lang wat ha ki jingya lang bun sien upelut nalade hi Haga bayadei bat ka jingkam President ma byang shwa shala ba ka association ka yat katkum ka constitution Henry na kalyang kitray kali kim shim la yoi ya kata ka constitution ka balashna tangkat tu kat ningun shu balan thubru ukwa ban pensngo ba ka jingyalang baladap shim ya karai ha ka laitrik ramphang kin penlong ya ka general meeting ha henyo mer tulgate ha ka por khatwei bajim step na ka benta ban pensyaya ki kam badang sa lada President la ban wan na kalyang ka jingyan lang kan jit hi ya President bathamai bat lakar pat ya baro na do ki try trok pat ki nongnya bakin wan sha ka te ka jingyan lang Ambi tulay pigi media udah pelektor ya cemeta gani ga jing peci ke nga ga kat kam wa kan tho tu President yang ga jaitia itu manar asosiasi yang kalian yang aku penci luar ini, wah kat kam bajing ong yang wah ini Presiden timit bunga, agak tu kan apa yang terjadi, aku wah ida dawa ida wah umanu yang general meeting, kenang ngoyo yang jing dia, kenang ngoyo yang jing pentumin orang kita. Ndai mana pemanu ka agak tu meeting, agak tu kan apa yang terjadi kita tu akhirnya manda start we meeting khabi di sedang start ya meeting madabu ile ha kata komiti yang ki
datunggi tu san rumut kinong kelam daga jenderal bitin adin udah kita ki kelam san rumut kibru ki WM bakti kita ngakam uwi no tredrok kwa upan jingmut le de jingli ki ejing itu wika no kesai ndai ka jubab itu ya anu presiden beto me ye chimbanta hagani kemitin me ngauman mikau umumbar yang ka asosiasi ndai itu tahu ya kelam buyo mi no upai ba belum haging terai haging nyau upai ba wa nubru da le embor kat wane ni naliam ni tewan mandi aru upai ba ile udu kelam iwara udu kitritro temayo kelam itu temut ipan tinggali uman waro aise ka hejing itu yang kasih ndai mbela ulam mi no ikumar wadi aru pajba heju porman khang no dam no kulai kutin tengah kami ko kunci bo ile ong nga wong timbil ma nado wadap tumi o ka president ngawaro kariya register ki po ka asosiasi lai likhi ki man gasi apa ki degas liu ka asosiasi hak tu gasi te lut uang yang ada bim to membareng kasi nite daw ni kasi man wa kunci hejing itu begini ka harus kiat ulu ye human wa mtiminu di mana ada matai o cefang kani ka asosiasi nado wasai ga boy o haiti por dang kende ciop yo uja cakim lane ca cikir yo to boy ni te da bon timinu wa ndai wo bon walang pai ba unong sam sidong yang kasi jantia tip bai ki wato umabelen unjui nagasai ladaya yalam unu presiden na ujo ang lang bang ciru jo ye jingmut lang bang ciru lalu presiden o yalam yagal tigo liat ko ba dai ni jo por wa apun ciu wa om yang ada wa umablen cenang pun tadi kisah miu cepat itu oda untuk umi kamte ni ba o man compare cakap politik cakap kita keseng masing-masing mbak kani untuk kam seng masing-masing kam to kam yang ke asosiasi kam sentar ke dekat yagawi konstituensi leni yagawi ke celong ke tau ka cisin bu leadership kam paju ya kertublang waro ke mabuat kasih jantia kata to kono rim mesin gini keseng dah hijau por wo ong nga lain kerjaan segi bitawan kisah segi kacauan kisah citela andai ngombiuman kami jinggut itu ya bu nakalian yang ngai ni sakmat haini por de jang pile mdt ring pi yo pi aginu kita gi jing ki yang ni dadap lain ti de bon kiswi bon ki benai maupun siapa tu yang presiden mi sakmat kun pajba yang dimani ka bagariใน company hadir tetap ya da pudong go em hile ko biting go da em lang thiru go i pajba thiru go ga mc to da go wan mi chakmat go da wa unit ini bot da form hile ye ga jesi haite por go ye krela yang dimani yang bagari yang mitro company cikat tu kan isi chat kelau ni ina sosial media wa o dari sanyu kam Jerman i hiwatu ngo Jerman po kata jesi dai mi pumpan dewo sanyu adi hadir ada sanyu daya champani kam mitregeri plus sebelum iwa ke MC tu dah ada wayu lek ke ini rai ga gani isu hakmat ke MC tu dah
lain tiga demand in company ciru perkara bui jantia terokonar tu em buat jantia ini kan bau ni bro hai por yaki penbau penbanu wa kani ke strike kani ke demand yang i ko khangari penyu ke jing do nong ga mo ko terkai ngiu tip hinu dur wa do nong hanu norin mo penbau wat phi social media dan lain ini waro mi upo social media walaupun persa wi ke tu jing demand wi ke bagari ngangai dan lada untuk agent yang ke company kamu nur persawan ye itretra penpau pun do ohi hai tu por wa persa wi wa ya pan ke bagari wa odo nong andai che chau wa to nu bruto agent yang ke company untuk do presiden yang ke jantia il trabona lalu presiden yang ke trabona ile pun bi usak mat hai tu por ngai le tu mi kampung mi talai cha mi kisai mi kersan full juga MC tu dah nei benda ke isu ka di mando nei benda ke ya puin do kitre gari nagate ka mi cha mat pati ginong bu gari ini po jantia ui handen ui dakan tu bayar sa bai kre lam wa MC tu dah deyo gani presiden yang ida dai mengkenal memang kita kecil kecil ni kita ikut terus. Kan wanita dawan mino ijing kesali dan popurai kan situ dah kan terus ni jadi air. Wan hadu kan diwan dan daya yang kita dor lambai ilai yang kan situ dah. Plus mai ikut terus dua kesali kan. Dah hijau pun hakawi ke poin ke kentah ke kena rumah hakakam kawai to ngaju man ka presiden khasan ile umagale ketele yo bu jingli ndai por man ka presiden tanto daman kena pulis kim besar man putih pamui kamera male umagale dai jo por kenang wa nemka mu patai wara gale kelam direct i ponjuk kelam hai jo por eu ko report hai jeng itu ka sapata dari yang pai pa ora ka jalan ting em kam ki uyo jing tip ye ka sapata kat ka mo pelai ke bos ka jing pampau yang obot so phao kari ka wi so phao kari chisi to dayo bai ulai dari company clothing kabai slip hidi ko youtube isui o haman lag gari wa slip ino chispa san pau wi chimdi ta gajing kanjing dia ini haga chisnam kat ina yung chong ila yo higa gajing kan kata sofa tu chisi laga haga chisnam karo haga chisnam gajing kan laga gari ka makhatsu hajan ruspa tali haga chisnam kalada itu ido chispa san pau mi no ko poisa ka collection chisnam ar phau wi lang khande pau ajar tane benta ka lesnam ko samoy yang u kre ka mu datam lesnam ka tu la lesnam chiten snam da abar ko re lo ala khain lam ka hajing itu ka lesnam poy ka poisa total amount ka collection Drup house san lang nyam hajar total list na. Tagajing lum jing sab ini kat kam ko report yang o khana lomsom tu kasni. Lut tu kabai kre kharsan hajar rupi arut kinong kre. Poi ke list nam chiphaw lak pra hajar. Minus ye kata kan drup house san lang nyam house sa ka so house su lak khande hajar. Minus ko pampau wa thiet thau ga association tip thiet nam thiet new tip bang punyu ga dos tip punyu wa to thiet thau ga association chuna office khan rulak minus na kata khan rulak to sa ka poisa balance naga collection ha ka utar ar phau pralak ndi phau hajar total
lakukan kamu konstitusi. Nanti kita konstitusi kaman pencinaw ka menurut mereka apa kejenderal kita. Pembenar udah ikhtiar, wagani ke asosiasi laga kat kami kendon yang ke asosiasi ke konstitusi. Andai negeri yang ikan putri dari kami malik dari champion pau champion yogi, wagani tu berul bercenai, berdekat pas dengan government jauh, wa mie cim benta, ini benta kami teri. Kam kini gigi kam di wacnau semen dari armut ki penyu pau penting semua ye pai pak kenang yo rol ye gini jingmut tu yang kenang yo ngu yo demi kam mangu ba company ini yo ngu ijan kate jadi tu yo ya segawi kwa penci ini wa katu kesni adin wada dab upulang kita yang ida chong meeting ni warok pajba emlang itu da chin negara wada bu por itu hagali terik ladam yo jingti pi hagali terik umanika general meeting ul upulang itu yo pan jeruk haga smart pajba yo penciu man ginu kam dodang sate ladang manu kata hagali terik haga tegasi bot yo I da silang bayi yo presiden karbo to silang datung bayi ada tegelit. Tenagali yang enggak kau dong itu kerpat di kinau bugari hagali dari nyawa ayat lakon yawan lang waro hita hanya mer tulke itau komandi yang jenderal hai por khat yuji isdap dite gitu. Ini mah proyek ini nih dapur karya ini buat sinyal di media. Kamu umabing presiden yang ini buat video viewer kreui untuk tenai. Kau sinyal ini yuk sinyal ipat bak waro ini nombor terap waro itu tiba lagi viewer jingjar sistem kat ni tidak sedih. Ila itu apa yang terjadi kudu general meeting untuk iklam terok wiwi kata te iwan di tuna arspa dan kata tuna arspa ngudi guru ewan ada teknyang sosre mana po ada iwan pak bina kata kiti plan swagi to iya inong lami tu ki bru giwa yang bawa si sanun rumut ibru iwan po arspa boy kata iwan di arspa namo ye boy arspa kata jit noklam itu pergi dan kamu mabelen au yinyulai sur pajba kwa ong ya pesnya kisap kitab ya leksom itu ego kang pajba iwan ki plur ya kersan ki yo mabelen au mabelen por ya au di pajba i trok to kersan yu ye ho hi pajba au kamte Iwan ibine mana wan itu simut uin pusnya soal dok mabelen tuh mabing dan persau mungkin piu ingkilam ini kan kamu tadi kai serai pajba lurile ukat serai pajba malu por pan gitu dun sonle yang nak trok sport itu tuh ini gasai yang awal kan kamu tadi ikat serai pajba bina dah yang itu aura stop nak gua ketua meeting stop gua tu meeting temit pempan ni kentenu omu yang mabelen weda yudu lejina tu ke arfau prater deh prater pembi itu arfau prater pembi itu kentenu omu demi mabelen ni ikat sih yang ikat pak deh terus ni deh au soyut hilang yudu di mengai pajak kamu pelau meeting tu perlu yang spesial sedikit lagi tu perlu yang kemai ni si song ni pajak kat pun gua amte ya demi orang pendam gua meeting mana pendam gua meeting di song meeting ini mana song meeting ni tahu kamu rai di presiden pendam meeting ke song kat tu ni bini pajak
we have tholat thok tiga nule yo ni presiden wa mayu ga general ting ni hodo ustang hodo odam pemik pembanu tin omu yu ma belen nga iyo ko tik yo o so yu du tu sni de di chok tik bai ba wa ro yu lu plak ka pi tu kam tu da tir sap tulin de ya pi yo mi wa ra ma belen kan itu sli bile ijing yawi da kama bingau pai ba tu sli pu yiki i gur da yo ya pratka ga yo itu la isau ya rami sa romi le ukam wa tu sli tu lo ro yo i pratka kilometer yawi yap im do ga situ da iwat yiki ya yo ya tu pratka kilometer kadang te isau pai ba ro hidu em du em mat em skore makam wa le em nyau ya ha ko wa hilem sai ha ko wa pai ba ro kali ya di las tra igo di la por bai udah doa em situ da tu yo itu gedor mana yo itu gedor rekam ban wa ngau yo ka kap te i kamu nu presiden da im pensione de inong bo trok inong bo rio